Assalamu alaikum урматтуу Ошкобар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 30-октябры. Биз Караван мал базарында турабыз. Дарегин тактап өтөбүз. Ноокаттан Баткен жакка өткөндө Кызыл Кыя менен Ноокат районунун ортосунда жайгашкан Караван мал базары. Бүгүнкү баалар кандай? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Жакшы жылкылар көп кириптир бүгүн базарга. Базар таң эртеле кызып жатат. Акырына чейин көрөбүз. 5 кашка ат сатылыптыр туугандар. 66 миң сомго сатылыптыр. 5 бардык туягындагы бар, кашкасы бар. 66 миң сом. Ушуну менен баштайбыз бүгүнкү чыгарылышыбызды. Бул өспүрүмгө баа берип жатат эл. Ушул жерде баа болуп жатыптыр. 49 миң сом баа беришти буга. Bunu aylanıp para. Таң эрте баалар кызып жатат. Бул бейге дагы баа берип жатышат. 66 миң сом. Учурда эл баа берип жатат. Биринчи туума дейт. Боз 66 миң сомго бербеди бул бейни. Ушул жерде баа болуп жатат экен. 66 миң сомго бер деп суранышууда. Сакал баа кылып аттыр. Бул 41 миң сомго сатылыптыр. Эркек. Жазга кунан болот. Полторашка. 41 миң сомго жакшы баа болуптур. Бул жерде бир ат баа болуп атат. 101 миң сом берип атат. Атты дагы көрсөтөбүз. 101 миң сом. Satıldı. Ушул ат сатылды. Ушуга көп болдуңуздар. Эл дагы карап турду. 101 миң сомго сатылды. Жазга 2 асый болот экен. Достор, 101 миңге сатылган ат. Азыр чукурда турат бираз. Бул өспүрүм жазга кунан экен. Сатылды бул дагы. 70 канчага кетти? 2ге 72 миң сомго сатылып тур өспүрүм. Экөө сатылды. Азыр 100 миң сомго кетти экөө. Ушулар экөө 100 миңге кетти туугандар. Бул үчөө сатылды өспүрүмдөр. Бирөө байтал экен. Üçünü 95 ming so'mga oldi. Biri baytal, ikkovi erkek. Ikkovi baytal bu. Ha, ikkovi baytal ekan. O'rtada baytal ekan. Qarada baytal ekan. Biri erkek ekan, 95 ming so'm. Жақсы баа болду чо. Бул тай сатылыптыр. 50 миңге сатылды дейт. Куш тай экен.
Kulun bağı oldu. 36.500 so'm şu yerde bağı verip çatçatçılar. Verdim mi? 36.500'e bir dep sodalashchatchat erkek kulun 37.000 so'm akçalasın dedi. 37'ge de bergen jok. Otuz yedi deydi. 37.500'e berdi şunu. Ha bulkundan bolsa bağ olup çatat pazardan aldı desek dağın bolat. Uçurda 143.000 so'm bağ verip çatçat şu kunanга. Uşuncha el köp bolup turat. 143.000 so'm. Kurs eskerte ketebiz. $1000 80.000 so'm bolat. Oşoga qarap esepti çıkarasızlar. Kurska eseptegende 143.000 so'm, $101.800 tegireginde olup bolat ekan o'shanda. Dollarga aytkanda. Gelişken kunan eken. Bir yaştan ötken kara taylar eken. Erkek taylar. Жақшы сынды тайлар көрінеді. 36.500. Soru 36.500'ge ketdi. Бұл өспірім іздегендерге номерінде қалтыра кетеміз бұлардың. Балар қаншадан? 50 таңдарды отырмыз. 50.000 сомдан кемі бар екен. Номерін айта кетсек 0709 менен 41 81 56 номеріне қайрылыңыздар. Өспірім сұрағандарға номерлерін қошып қалтыра кеттік. Бұл еркек өспірім құлындар 27.000 сомдан кемі бар екен бұлардың бағалары. Қаншадан беріп едіңіз бұлар? Келді базар? 42. Екеуіні ме? Ұқтыңыздар, жуына 42.000 сомға беріп едік дейді бұларды. 22.000 сомдан тура келіп болады екен. Чоң бeye кіріптір базарға. Еркек құлыны менен учурда баа болуп жатат. 110.000 сом баа беришти. Ушул жерде баа болуп жатат туугандар. Достор, кулунун да көрсөтүп кетсек, кара эркек кулуну бар экен. Чоң бей экен. Базарда эң чоң бей десек дагы болот. Эскерде кетебиз. Мына 115.000 сомго баасы көтөрүлдү. Учурда 115.000 сом баа берип жатышат. Бишкектен алып келинген экен чүйдөн. Биз көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Алынтыр 67.000 сом алынтыр. Аралашып тартабыз. Мына букал бааларын сурагандарга. Бул кашка болсо 65.500 алынтыр. Eşekler daha geliptir. Eşek kança? 5.000. Kançaga beribediңер? Sırayla mı? Erkek mi? Urgaçı mı? Urgaçı şey ekan. 5.000 deydi urgaçı eşektin basını. Bu eşektin bası daha 5.000 so'm ekan. Şu erkek baylaçı erkek 1 yaşar torpaklar. Köbü suranıp atat bukalardı. Baylay turgan 48.500 so'mdan berip edik deydi şularda.
Üçüğünü. Her birinin bazı 48.500'den verilmedi deydi. Uşulardı köp sırap çatasılar жазганда. Bugün karavanda bağlar. Bunda basın biliriz. Assalamu alaikum. Kança ekan bunun bası? Kança? 50.000 kami var. 50.000 kami var deydi bunda. Bu baylaçı buqanın bası olsa 55.000 so'm kemi var ekan. Buna biraz çoğuraklarını tartıptabız. Bu buqanın da basın biliriz. Kança da odasın bunu? 55. 55.000 so'm kemi var ekan bunun. Kança bermediniz? Kança ber? 50.000 so'mga bermedik deydi. Yeme bu erkek törpoktorun da bağlarını biliriz. Assalamu alaikum. Kançadan ekan buların bağları? 48'e verdik. 48'ge bermediniz bu alanı. Alanı 48'ge. Berkiniçi? 43'ge. Bunusunu 43'ge, narkısını 48.000 so'mga bermedik deydi. Görüңүздөр bağlardı. Sizler surangamın. Göğünüzдөр жазып жатасыздар. Şu baylay turgan 1 yaşar buqalar dep bunday ekan. Kança oldu? Bu buqa 56.000 so'mga alıp ketişti. Toppozga okşogan buqa turat. Bunda basın biliriz. Kança ekan bundan bası? 48.000 so'm kemi var deydi. Bu erkek törpoktordu alıp baylaştı bunu. 26.000 so'mdan alıp baylaştı. Ekön. 52.000 so'm oldu. Kichineleri. Uşul kança oldu? 29 erkek. Erkek törpok 29. Abi erkekleri 26. Buna erkek törpoktorun bağlarını bilişti ulan tavız. Buların bağları 35.000 so'mdan kemi var ekan. Kançadan berbeyt asaymış ulardı. 30'dan berbedik deydi şu erkek törpoktordu. Bu urgaç törpokun bağısı 25.000 so'm kemi var ekan. Jaş törpoktor. Yaşına jetelek urgaç törpokun ajını alınıptır. 25.000 so'mga alıptır şunu. Bunda urgaççı bunajınlar törpoktor bağlarını biliriz. Assalamu alaikum. Kançadan ekan? 26 kami var. 26. Uşuların 26.000 so'm kemi var deydi. Urgaç törpoktor biraz arzanırak jüret ekan erkek törpoktordan. Bu yerde 50 sırada 50'ge ber dep uşul urgaççı bunajınlardı juğuna bağılışıp jatat. 50.000 so'm. Kunajınlarda жақшы paroda kunajın turat. Basını biliriz bunda. Bu kunajında 35.000 so'mga bermedik deydi. 50.000 so'm kemi var dep turabız deydi. Bu iki kunajında juğuna 65.000 so'm dep turuşat. Kançaga bermediniz? 56. 56.000 so'mga, 56.000 so'mga bermedik deydi. Bu sağını alınıptır. 78.000 so'mga alınıptır. Urgaç törpogü menen. Kançanın tugany ekan? 78.000 so'm. Ekini tugany satılıptır mı? 64.500 so'mga satıldı. Baylaşıp jatatı şurada. Urgaç törpogü menen. 64.500. Nasıl süttü bu? Bağ olup jattır. Çoğu ekan. Parawdu ekan. Kançanın tugan? Жоқ, kançanın tugany? Жолуна кармап турасызбы? Соякта экен 114.000 so'm bağ berip жатып turuşuga. Törpogda, parawda. Bizda parawda çoğu ekan. Süt duy görünöt. 114.000 so'm uchurda bağ berip жатышат.
Cevap olsun. Dağın ele bağ çatat. 114.500 so'mga. 115.000 so'mga satılıdır. Keçiresler sütüvi. 115.000 so'mga sütüvi satıldı. Hurmatly görçüler, biz çıkarılışыбызды ulantabыз, көрсөtүүбүздү. Hem koy bazarga da oçeret gelip jetip kaldı. Koy bağlarını da bilebиз, köpüңүздөр kozular жазып kеттиңиздер. Kozu koçkorun bağlarını soraganlarga. Mına şular 11.600'den alınıptır. Kança baş berdi? 20 baş. 11.600'den bolup turuşular. Yirmi baş. Kozulu koylarında bağlarım bileli. Kança kozulu koy? 12 ming so'm kemi var ekan. Qancha berib edinglar shuni? 10 ming. 10 mingga berib edik deydi. Bular qo'chqormi? Qo'chqor. Qo'zi qo'chqorlar ekan. Qanchadan shu qo'zi qo'chqorlarning bolalari ham? O'rtada 11 kami var. 11 Qashqan. 11 ming kemi var ekan bunun. Bulchi bul. Qaralar 12'de. Qaralar 12'den. Ne? Tisine qarab, kishni haliginde ajrab. Koylar da tisine qarab bağları ran severedigan. Buna şunu qanchaga berib edinglar chekidagi qo'zi qo'chqorni? 10dan surab atadi 10dan. Ondan 10 ming so'mdan berib edik dedi shu qo'zi qo'chqorlar. Qanchaga berib edingiz shuni? 9. Şu qo'zi qo'chqor 9 ming so'mga berib edik dedi. Buna bugungi bağlar shunday. Karavan mal bozorunda qo'zi qo'chqor alınıptır. 7.700 so'mga olib ketishdi shuni. Yaxshi olibdir. Qo'zi qo'chqorlarning bağlarini bilibini ulantabız. Qanchadan ekan bular? Bağlar qancha? 9'dan da o da. 9'dan qanchadan geldi bozor? Bana 8,5 berdi. 8,5 berib edingiz. Bunisi neçe? Bunu 8,5 da o da. 8,5. Bir gün 8,5 mingga berib edindi. 8.500 ga buni. Qo'zi qo'chqorlar bağları. Bu qo'ylarning da bağlarini bilasiz. Urg'och qo'ylar bu. Buna koylar tatlı. Qanchadan bular? Na berkisi qancha? Qo'chqor bu. Urg'och. 12 ming so'm ekan bularning. Qancha atish qo'ylar ham? Jash ketgan bu. So'sh izdeganlar kelaversin. Bular qanchadan ham? 9'dan kam var. 9 ming so'mdan keyin bor ekan mana urg'och qo'ylarning bağlarini da ko'rsatib ketdik. Ya buna tatlında. Qo'zingizchi, qo'zi qancha? Eng kichkinasi. En küçüğü 5000. 6,5. Shuni qanchaga berib edingiz? 4700 ga berib. 4700 ga berib edik. 4700 5000 ga kelsa beraveram dedi shu qo'zini. Urg'och erkakmi bu? Urg'och ekan. Buna bu qo'ylarning da bağlarini bilsa qanchadan? Bular 15'ler. Zıp zıp tam var. 15'ten dedi. 8'den tam var. 7'den vermeyeceğiz. 2'den kısa beri. 8'den kemi var dedi. 7'den berbeyattır. Şimdi qo'shsa beramiz deydi. Bular da urg'och qo'ylarda. Echkilerning da bağlarini bilamiz. Qanchadan satılib o'tadi shular? Mana chekada turgan отдельный 4,5dan. Bardi urg'ochi uje aralashib. Serkeler bu. Echkiler ekan. Qanchadan qanchagacha satılib o'tadi? Arzani. 5500'den satılib atır. 20 kilogramdan tekereginde et kılat dedi bular. Ulaqtarning bağlarını bilsek, şu ulaqtar qanchadan? 5000'den. 5000 so'mdan qo'ydi. Erkek qulun alışıptır. 23 ming so'mga oldik deydi. Qulun 51,5 ga olibdir. 51.500 ga. Ertemenen görsetkenimiz çıkarılışımızda 49 ming so'mga berib yatganda mana 51.500 ga satılıptır. Ko'k bunani da alışıptır. 70 ming so'mga olibdir. Mana
ноқтосы алып жатышат. 2 жаш болуп калат экен. Капкара болгон жаңасы 4 жашар ат экен. 4 жашар 100 000 сомго сатылыптыр. 100 000 сомго алыныптыр. Meni tartmayın YouTube'a. Капкара экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Бул биринчи чыгарылыш болду. Эки чыгарылыш менен тартабыз. Экинчи чыгарылышта жылкылардын телефон номерлери менен тартабыз. Экинчи чыгарылышты да күтүңүздөр.